Del mes de noviembre, cuando ya se sale, el Oficina Central con el Policía te dirige con el Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para darle health insurance coverage con mga drug surrenderies como parte del programa del gobierno. Preparado ya según el PhilHealth na syudad para implementar con el Medical Detoxification Package pero esperando pa según sila con el accreditation del government facility. No hay pa según el aplikasyon para el accreditation de un rehab center na syudad que el sirbi na mga drug surrenderies. Actually, yung policy natin was issued last November, so most probably effective ito at late part of November or early December. So mayroon na tayong policy on this. We do pay more or less mga 10,000 for the medical services for detoxification. Now, the problem is, yung sa amin is with respect to packages lang, Pero we are awaiting of the yung accreditation of the facility. If you have the facility, especially the government, you have the facility in service, of course, hihintayin namin yung application for accreditation. Tali según na valor de 10,000 pesos, el ayuda medical puede darle el PhilHealth con aquellos mga drug dependents quien quieran avail con el programa. Na datos del Philippine National Police, alcanza na más de 10,000 mga drug surrenderies el ya registra na syudad para na año 2016. Mientras más de 49,000 también mga drug dependents el ya rindi na otoridad na Region 9. When we accredit facility, along with it is yung mga conditions, yung paano mag-claim. Of course, mayroong ring claim form 1, and then yung membership, dapat confirm yung membership, dapat members. Including the dependent. Halimbawa ako, may anak akong na unfortunately nasa droga. So, maaaring gagamitin niya yung pangalan ko kasi dependent ko siya. Pwede siyang maka-avail ng package ng PhilHealth. Na datos del Dangerous Drugs Board, taparece que tiene 1.8 million drug users na entero país. 91% amo mga users de methamphetamine o el shabu. Por medio del PhilHealth Board Resolution number 2159 Series of 2016, el PhilHealth el asegura con el medical intervention para na drug surrenderies quien experience el withdrawal symptoms y necesita el asistencia medical. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.